gaan dit? Ek is Fred. Gaan ons speel rugby. Kom ons kyk of hy goed is. In the final and on in a game. Andy! Oh, what about that? Send him off! Send the dressing gate off! Get him off the field! That was diabolical! Get him off the field! That's just typical of what it is! Get him walking! They don't like it! Walking, Campbell, if you've got it in bottle! If you've got it in bottle, Campbell, he should walk! That was absolute diabolical! It's going to be yellow card! Yo yo yo, Awe, ek maak. ek Steve. So, jy wil deel van ons bende wees. Kom, sien ons môre. Die seuns spandeer kwaliteit tyd saam. Hulle speel speletjies en word vriende met Charles. Mark, vertel hom die plan. Okay. Hey Charles, is jy gereed om die plan te hoor? Ja, ek is reg. Wys dit vir my. Ek is gerede. Ek beloof. Okay. Luister nou, dit is belangrik. Die plan wat Steven Mark voorgelaat, het is 'n slegte idee. Hulle het vir Charles bedeer om homself voor te berei, tans fisies en emosioneel. Hy moet sy pa se vuurwapen bring wat mal is. Au. Ina! Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you. Charles is nou dood. Mignon het weggehardloop en woon nou in die Filippyne en het by ISIS aangesluit. Mark identifiseer nou as 'n vrou en is getroud met 17 kinders. Steve is deur die polisie gevang en is tans in Polsmoor. Ek het op my vader skoot.